ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Muay Thai Association of Meghalaya hagani ka kanti kala jet ya argut ki sama shenrang ki ban sami khamat ya kari India na ka benta ban let ya shim benta ka lumpung yakura ya ka bala tip kum ka IFMA World Championship ka ban salong ha ka snong Phuket ka badan ha kari Thailand kani ka lumpung yakun kan sedang nadu ka santarik bat kan kut pat hadu ka khat ar tarik ubanai no pra 8000 ar phuwei ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor president jong ka Muay Thai Association of Meghalaya ba Angelo Sun ulia tho bakini ki arngut ki rang yele kai ki dei yek bela tip kerteng kum upne bor melim ngap uban yakhun ka kerdan ka basan phuwei kilo bat umaiti son nonglang uban yakhun ha ka kerdan ka basa phupra kilo teknian ngan sukaran sepangga jong ka habidei bakani ka World Championship ka ba mangi penyelek stay kalong ba ka jingsyang syak selek ndungut ikna laingut ki dei ki junior laingut ki dei ki senior armut ki Shinran, nak keleng senior iwei kentai, ki junior iwei kentai berarmut ki Shinran, dan regulong hadian bag sibun teli ini ki potkol ke ba ngimla ban bot, ban ngimla ban lek shua hangte na do ka arfantrik ban hapoi po Phuket, ban hapsyong ya ta ka quarantine ke ban nyusngi, de ngimbang se ban persenge no ya ki bedai ki junior, ki bedai laingut, tinggal persenge no, dan ring ai ngai ki jingkit bok biang ru ki buat lada kim yo ben simenta hani kapor ban rei next week por ngila ben simenta la kani ka pandemika la se kam dan shu temtang idon hang ni ki ban lei yaki ya kani ka championship ubadan mata ngidon pene bor ban u ban yele ka senior ha ka 100 kilo nang ta bar mai tison nong lang ban yele ya ka 100 kilo ka badai under 23 nang tang idon iwi kin thairu iba nila cancel no nomor hakajing ka kajing ba ndan ko khia ini jubi ibadon istomjur po astal tai dei piba khanti ngila cancel no nomor ba mla kan imsim lala imsim ta tai wala ringla penbiang pasport ko kisla ko ki berengkam te ngini pai kinda kanika hakbede bat kanika tournament ko mta ngi simenta la shay ngin mi po guwati ngin le chapo Sinai na Sinai ngin le chapo Colombo na Colombo ngi cha Thailand chapo Phuket nomor boleh kalong bingin habia celan kawe kalong kecing ba ka flight ka rempalat import bor nomor flight ko di kilang tingin haban kelannya ka cekalet tin takada ngyo e kedor ko hampir tingin hab le ba jing ki snapo na po banai chapo Sri Lanka dengan chapo Thailand dan rei hak bete ba kani ka jinglet jungi site ngilai ngi sumbat ong ngi aikule yo sport star pat yak sarkar MBA hapok ajelam jong kunrat konkal sangma de hapok kani sarkar ngi sung pau jing sungu kabakum sport minister ubala ai ngi ka assurance ba ka nungut pinlet ningkong ila ai ka tungkani ka estimate kani ko estimate ka ba ningkong ka ba ni select nang bet official ing long nainu kemut ke jinglut kapoi kemba ke total ke boy ski kemba khat arlak e brokhot dan rei hadin bangila drop no ikini official way tentai don ini benlek nam ta ka exam benlek stay nam ta belong qualified by benlong kum ta international referee judges ba pensuk langsung ya di Malaysia bentai gini ka wall kum referee yang teh dan rei kini kijinglut par khot menta kalong no pematang sanlak sanlak tam na kaliang ka association nomor ngila khain ka rum ka jinglut nginum la ban ai tam kani ka david kala long exact karet ka ba ka jinglut jungi nomor ngimla ban sina tam ni sina tuna ka rum ka fees te khuna we khuna long nyo hajar praspa kemud we ladang nilai armut kalong silak san ruspa ban ngi official galong ba ka khamram nomor ini hape cimenta kumbur free te nam ta kani ka exam te khamram kan koi prap na jan ruspa te bat by flight kalong ka by ka total bat by flight bat balik one prokhat ka bangilik nang po China siapo Thailand stay kalong prap nyo ja san spa nyo po bat ka bangilik na goti China sa goti kalong nyo pula hajar propra te ini jinglut kalong lumla kemba
saulak na sana ja sauspa sanpra te saisin ngaso ban pau ya ka na kalian sport mister bodi buriu ubadon kamsi menirap kamtam yangi kamdei tayangi try brokhat ya ki badai ki ha kalian jok sports te nilai keren i tile ai ngak assurance ya ka junglut tingsep bodi ka jinlet pis Thailand kemat la kloi ban ai na kalian government ling ba ka jing sport mister boleh se ka dim long po directorate but kini ki junglut tingsep brokhat bila kular demi but yamata kalong ba kini junglut tingsep nomor ka asyang imran bisa yang sim da kolon terai mentang lai phone bi sport star ong da flamin en press so ni kendu inga te matrai ni na kalian ka action isu pimpau sikada ya kan ga government ka ba yarap sia na koi por manhakan ni habang idon ya ka trial hapo Delhi habang ilai kadai ka artrik balai terik tengim semlayo ka cikasa nomor aku mai kini kepada me ngalai keren ya sport mister lo arrange ni hapo Megle House kepada itu po Bihar hari ni ka ingat apa pesan Bihar tu, te nadong hadong ketika ba de ke jingbe ke jingi, te ngaso ban ong ban ai ke buram i Malaysia kum to sport star ku simkhia, bedan ke musim bat ketil, na kam ta ki sport kibran ha ke jela jungi hab bro kawai, ba kam tam menta le ni so na bangin adon yo ni ka sport polisi, ngiri ke Muay Thai ni larung ha ka bede ba ke Olimpik, men ha ka ni po Tokyo udah bulan Julai. Tengok Muay Thai ro lai rumah Olimpik ikermen ru lingba kini ke jing tristom ki kena jungi ba lingba ke jing rap na kaleng sport kemun ngila ro ban sio simenta ketiga hau 2024 belong yok to na ya ka ni ka ya bende kini ka Olimpik ke belong tai tengah try ke Muay Thai la dangi ki India ngilong qualify hari ngelek ya ni ka wall kemun ngila ban yok simenta tai po France po Paris ya kan ni to men bende jang Olimpik te saya sin bat kalong ba kai ki jing na kalian ka association kalong ba menta ki kena na hamle le kai ban performance apo ring ni ka ba state ni gelia menta ni pat don pakai ring lo ting habang pelong ya state tournament la hau arja ka khnai absan ba afndre hau nai Oktober ngala pelong mulai ling ba ka jirap tung sport mister le keren ya ka boxing association bakin ai 3 ring ngila pelong ka ka tournament lo along sukses ba berhadir waktu ngalai pensi betar ya ke nasional kena kini gila sajet kumba samut pensi betar siapa Abu Dhabi kepada ada siapa ka Pori Arab ha te nangta ndai hadir ke jinglong uni Covid dengan musim layak pensi betar te akan ni sport besar lakular yang bawa nom fly na kaleng fort na kaleng cungai ibala nom kan ngarap baik dan minta kalong bang ibu ingkerpat sport besar na kan ingin ikeren yang bangidon kam ya ka cakap milakai ngidon kam ya ka hol bebiang ngidon kam ya kering larangi pelong ya ka tournament kemud larangi la pelong ya ka state ani pelong ya ka national la ni pelong wat ya fight night ro akale Muay Thai ngila pelong fight night ban pelong haman la kisin si benai ban promote kena ro ngila pelong nang ngila biang ki official ki free just gede jong state national ngidon teladang yo kita kitiar melarang yo kita kering kumbang lai keren sport style akular yang ba mentara hapulu kadang don ka cika ka ba midang ban sina bat ya karing jupi ka mod don ba tang kamen baling ba kani ka jirap yung sport star ko ani ka jing ya trailang juga mdi te athai ka bangi ki Muay Thai la na ki we ki sport ki belong interest ha kano no ka masala su athai yin sakiu ya po jiram jung sport star ka we na ka future group ka badai ka khasi student union baik presiden ila syukun yang menin finance secretary yang ba jadi ba sun presiden ngahot ong isu yo ekot kubur bang so pin ya ka shaba te ki ekot yang mene bat kini ki players ni laiwan bersendur lang po pulu ki pelong cricket te kalong ka IKI ka ba kawai ki NGO ka ba pressure group ngila bendong ba ka ba kenti fisha bat ka ba IMC bat ka ba kit bok yang ni bangin lej te kalong ka IKI ki jing snu nguk kan yang jing ka asian ka ba katas nem ngimpat yo snu bendong ba kini ki pressure group ki nuat sebar benok kum kini ki jing no namar ba ka jing lej tournament jungi keempat day tang ni kesin ngila lej kembasan rutuli wal tempat yo kita ring so ban ai play ki isu ba presiden ba ngai limba ka jingrap jungki kan long ba kinangla sikri khamba khantam di kuburi neutral ngata sakoi banongan ai play yo presiden jong ka RBO gede ba iji kharbani
turu lano ya nak kalian jam free boy ban aji rap cha ni ka association te yang so pa polisi bun kum kini kinong ilam kibran kemesim wat ada kadai tangka kerja association ketika RBO ketika boy welfare organization terei ila no senyang ban ila kitbok yang jingi te yang so nang kum kini kinong ilam ngai bo blai no perku kurdo iki kanang yo ekamet pat boy kia kinala ban sekri khamha ha bodai ba kani ka bri ni trap